Dobrodošli na AV Market YouTube kanal. Za vas smo pripremili još jedan video i sada ću vam predstaviti bežične slušalice AKG Y50BT, modernog dizajna i prepoznatljivog AKG zvuka koji je rezultat iskustva dugog više od 60 godina. Kao što možete vidjeti, u kutiji se nalaze bežične slušalice. Tu je uputstvo za njihovo korišćenje. Kabel sa USB i micro USB priključkom koji služi za punjenje baterije slušalica. Kabel koji vam omogućava da ih koristite kao žičane kada su, na primjer, prazne. I torbica u kojoj možete smestiti slušalice kada ih ne koristite ili kada želite da ih ponesete sa sobom. Kao što vidite, reč je o praktičnim prenosivim slušalicama izrađenim od kvalitetnih, ali laganih materijala. Idealne su za prenosive uređaje, imaju laganu konstrukciju sa mehanizmom za sklapanje, pa ih lako možete poneti bilo gde. S obzirom na to da su namenjene za prenosive uređaje, ove slušalice imaju odvojivi kabel od 1,2 metara sa ugrađenim univerzalnim inline mikrofonom za pozive koji je kompatibilan sa većinom savremenih prenosivih uređaja. Slušalice imaju laganu, ali čvrstu konstrukciju koja vam omogućava da ih nosite satima bez zamora. A poseban 3D aksis mehanizam omogućava da ih jednostavno sklopite i odložite kada ih ne koristite ili kada želite da ih ponesete sa sobom. AKG Y50BT slušalice spajaju prepoznatljiv tradicionalni AKG kvalitet zvuka sa funkcijama koje su spremne da odgovore potrebama savremenog života u pokretu. Ove slušalice izrađene su sa posebnim akcentom za upotrebu na prenosivim uređajima, a dizajn sa zatvorenim leđima slušalica omogućava im da vrlo efektivno eliminišu neželjene zvuke okoline. O kvalitetu AKG Y50BT slušalica svedoči i dve uzastopne Watt Hi-Fi nagrade za najbolje prenosive slušalice u klasi i Red Dot nagrada za dizajn. Slušalice su veoma jednostavne za korišćenje. Imaju dugme za paljenje. Kada ga pritisnite, upali se plavo svetlo. To znači da su slušalice upaljene. Povezivanje sa drugim pametnim uređajima se vrši tako što uključite dugme za Bluetooth. Kada su povezane, onda možete slušati muziku i podešavati jačinu zvuka. Na slušalicama je ugrađeno i dugme za javljanje na pozive, a jačina tokom poziva se podešava isto kao i jačina muzike. Kada želite da ih ugasite, to radite na isti način kao kada želite da ih upalite. Kada se upali crveno svetlo na slušalicama, to znači da su slušalice ugašene. Slušalice imaju i AUX ulaz za kabel kada želite da ih koristite kao žičane, kao i ulaz za micro USB za punjenje baterije slušalica. Ukoliko želite bežične slušalice kvalitetne izrade i moćnog zvuka, koje pritom imaju modern i elegantan dizajn, onda je ovaj model idealna opcija za vas. Izaberite jednu od 3 ponuđene boje i naručite ih putem linka. To bi bilo sve od mene za danas. Uživajte u kvalitetnom zvuku do sljedećeg druženja. Pozdrav!